Iran yatangaje yuko yarashe ibisasu bya misile hamwe na drone ku mato y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nyanja y'Ikigobe hafi ya Oman. Ibyo byose ngo byari bigamije kuburira ingabo z'Abanyamerika. Ingabo zirwanira mu mazi za Iran nizo zavuze yuko ibyo byari bisubizo ku ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi, aho Iran yavuze yuko ingabo z'Abanyamerika zahutazaga urujya n'uruza rw'amato y'ubucuruzi kimwe no gufata amato atwara peteroli y'Abanya-Iran. Amakuru atangajwe n'itangazamakuru rya leta muri Iran yavuze yuko ibyo bitero byari bigamije gutanga ubutumwa bwo kuburira cyangwa kwihaniza, aho Iran ishinja Abanyamerika kuba bari guhungabanya umutekano w'ubucuruzi bwo mu mazi. Ku rundi ruhande, ingabo z'Abanyamerika zirwanira muri ako gace zatangaje yuko zabashije guhagarika ibisasu byerekezaga kuri ayo mato yabo y'intambara, kandi ko impamvu bahagaritse ayo mato ari uko yafatiwe ibihano mpuzamahanga byo gutambuka muri ayo mazi. Bati tuzakomeza ibikorwa byacu byo kurinda no kugenzura ubucuruzi bwo mu nyanja ku isi yose kugira ngo duhagarike imiyoboro itemewe kandi duhagarike amato atanga inkunga ku bikorwa bya Iran aho yaba ari hose. Ibi bintu byose rero kimwe n'ibyabanje mu minsi 2 cyangwa 3 ishize byerekana yuko ubushyamirane hagati y'Amerika na Iran bukomeje gufata indi ntera cyane cyane mu bya gisirikare, ariko buranagaragarira mu kugenzura inzira y'ubucuruzi n'amato mu nyanja. Kubera ibi bikorwa byo gufatira amato, ibintu bishobora kugira ingaruka ku mutekano w'ubucuruzi bw'isi. Ibyo ariko birimo biraba, nyamara impande zombi zivuga yuko ziri mu biganiro. Mu gihe ibiganiro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bigenda byegereza impande zombi ku masezerano ashoboka, Tehran igenda irushaho gutanga ubutumwa bugaragaza yuko intambara yongeye kubura kandi bitandukanye n'iy'ubushize nk'uko abantu babibonye. Kuwa kane, abayobozi b'Amerika bari batangaje ko hari amasezerano y'agateganyo yamaze kugerwaho mu biganiro hagati ya Tehran na Washington, kandi ko ategerejwe kwemezwa na Perezida wa Amerika Trump. Nubwo abari mu biganiro bavuga yuko hari intambwe yamaze guterwa, amakimbirane ya gisirikare yo ntabwo ahagarara, ntanagaragaza ibimenyetso byinshi by'uko yacogora. Muri iki cyumweru, Amerika yagabye ibitero byinshi bya gisirikare ku bwato bwa Iran ndetse no ku muhora wa Hormuz no hafi yaho, mu gihe ku mugoroba wo kuwa kane imirwano n'ubushyamirane byakomeje nanone hafi ya Hormuz. Abayobozi ba Iran bakomeje gukoresha ibi biganiro nk'urubuga rwo kwerekana yuko igihugu cyabo gifite ubushobozi buhambaye bwa gisirikare, mu gihe inzira y'ibiganiro yaba yanze. Ingabo zidasanzwe z'impinduramatwara Islamic Revolutionary Guard Corps zatangaje ko intambara nshya ishobora kuvuka, kandi ko itazagarukira mu burasirazuba bwo hagati gusa, kandi ko ahubwo ko kera kabaye ishobora kwaguka ikaba intambara y'akarere. Ingabo za Iran ziburira yuko abazahangana na Iran bashobora guhura n'ibitero bikomeye batatekerejeho mbere, bagahabwa isomo. Bati hari inkoni ziremereye zo gusenya burundu dufite, ndetse hari n'irimburwa ryuzuye rishobora kuba mu bice runaka abantu batatekereje. Aya magambo yiburira akurikira intambara iheruka, aho Iran yagabye ibitero ku birindiro by'Abanyamerika ku mijyi ya Israel no ku bikorwa remezo by'ingenzi byo mu bihugu by'Abarabu byo mu Kigobe cya Perse. Iyi ntambara yanagize ingaruka zikomeye ku bucuruzi bwo mu nyanja, kubera ko Iran yashoboye guhagarika cyangwa se kubangamira cyane urujya n'uruza rw'amato anyura muri Hormuz, inzira inyuramo umugabane munini cyane wa peteroli ucuruzwa hirya no hino ku isi. Ibyo byatumye habaho ihungabana rikomeye cyane ku masoko y'ingufu ku isi, ibiciro bya peteroli birazamuka cyane kandi ubukungu bw'ibihugu byinshi burahungabana. Mu cyumweru gishize, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yaburiye ko igisubizo Iran yatanga mu gihe yagabwaho ibitero bishya cyazamo ibintu byinshi bitunguranye kurushaho. Muri icyo gihe kandi igisirikare cya Iran cyatangaje ko gishobora gufungura indi mirongo mishya y'urugamba hifashishijwe ibikoresho bishya n'uburyo bushya bwo kurwana. Hagati aho, Mohammad Ghalibaf, umwe mu bayobozi bakuru bayoboye ibiganiro ku ruhande rwa Iran, yavuze yuko ingabo z'igihugu cye zakoresheje igihe cy'agahenge kugira ngo zongere kwiyubaka no gushimangira ubushobozi bwazo bwa gisirikare ku rwego rwo hejuru. Bwana Ghalibaf yanavuze yuko niba Amerika yongeye gusubukura intambara, Iran izasanga yiteguye cyane, ikitegura gutanga ibisubizo bikomeye kurusha ibyo yatanze mbere, kubera ko ingabo zayo zabashije kongera kwiyubaka no gusana ubushobozi bwagizweho ingaruka n'ibitero biheruka. Muri rusange, ubutumwa Tehran iri gutanga nuko nubwo ibiganiro bya diplomasi bikomeje gutera imbere, ariko Iran ishaka kugaragaza yuko itinjira mu mishyikirano imbokoboko gusa, ko ari umwanya wo kugaragaza n'intege, ko kandi ikomeje kubona ko ifite uburyo runaka bwa gisirikare bwakwifashishwa mu gihe ibiganiro byananirana, kubera ko nabyo bishoboka.
Abasesenguzi bavuga yuko igice kinini cy'aya magambo akomeye Iran ikomeje gutangaza kigamije cyane cyane kubuza abo bahanganye kongera kwigabaho ibitero binyuze mu kubatera ubwoba no kubereka yuko gifite ubushobozi bwo kwirwanaho no kwihorera. Ariko kandi abo basesenguzi baburira ko Tehran igifite n'uburyo bwinshi bwo kongera ubukana bw'amakimbirane mu gihe ibiganiro bya diplomasi bitagenda neza cyangwa bigasenyuka burundu. Intambara iramutse yongeye kubura, mu by'ukuri Iran yakwitwara ite? Ni ugufunga izindi nzira z'ingenzi mu bucuruzi mu nyanja cyangwa no kwemera igafungura imiyoboro y'urugamba mishya induru zikavuga? Iran irabizi neza yuko idashobora gutsinda Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byifatanije mu ntambara bashingiye ku mbaraga z'igisirikare gutyo gusa, ibyitwa conventional war. Ni niyo mpamvu imyaka myinshi yashize imbaraga mu kubaka uburyo bwo kubuza abanzi bayo kwitera ibereka yuko kwishoza intambara byateza ikibazo gikomeye cyane mu bijyanye n'ubukungu bw'isi. Ntabwo Iran ivuga yuko yatsinda cyangwa se ngo ikubite umwanzi imuvane mu nzira, ahubwo Iran igaragaza yuko byateza ingaruka mbi kandi koko nibyo mu bijyanye n'ubukungu bw'isi. Bumwe muri ubwo buryo rero ni uguhungabanya urujya n'uruza rw'amato anyura muri Hormuz, inzira ifatwa nk'imwe mu z'ingenzi cyane kandi zikomeye mu gutwara peteroli na gaze by'isi. Mu ntambara iheruka, ibikorwa bya Iran muri ako gace byagize uruhare mu guhungabanya ubwikorezi bwo mu nyanja no kuzamura impungenge ku masoko y'ingufu ku rwego mpuzamahanga. Kubera yuko Tehran ibona iyo gahunda nk'iyayifashije gushyira igitutu ko bahanganye, hari abasesenguzi bavuga yuko mu gihe intambara yakongera kubura, Iran ishobora kugerageza guhungabanya izindi nzira z'ingenzi z'ubwikorezi bwo mu nyanja kandi zifite agaciro gakomeye mu bucuruzi bw'isi. Icyo gitekerezo gishingiye ku kuba Iran ishobora kubona yuko guteza igihombo mu bukungu mpuzamahanga no ku masoko y'ingufu bishobora gufasha gushyira igitutu ku bihugu bihanganye nayo kurusha kugerageza kwitsinda mu buryo bw'igisirikare cyangwa imirwano binyuze mu gukoresha imitwe itera inkunga yo mu karere, cyane cyane nk'abahuti bo muri Yemen. Iran ishobora kugerageza gutuma hafungwa Bab al-Mandeb Strait, indi nzira ikomeye cyane ihuza inzira y'ubucuruzi hagati y'Uburayi, Aziya n'ibihugu by'Abarabu. Ibi byakongera cyane igitutu cy'ubukungu mu isi kubera yuko byahungabanya urujya n'uruza rw'ibicuruzwa by'ingufu zinyura muri iyo nzira. 2023 ibirenga 10% by'ubucuruzi bw'isi bwa peteroli byoherezwaga mu nyanja byanyuzwaga ahangaha muri Bab al-Mandeb, ariko nyuma y'ibitero by'abahuti muri ako karere k'inyanja hafi ya Yemen mu 2024 uwo mugabane waragabanutse cyane ugera hafi kuri 1/2 cya peteroli ihanyuzwa. Ku bijyanye na gaze isanzwe itunganijwe, umubare w'amato wanyuzwaga muri iyo nzira waragabanutse hafi kugera kuri 0 nk'uko byagaragajwe n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe amakuru ku ngufu cya US Energy Information Administration. Ibi bintu byose byerekana uburyo intambara yo mu karere ishobora kwaguka ikava ku mirwano ya gisirikare ikagera ku mirwano y'ubukungu bw'isi, kandi tukababara cyane binyuze mu guhungabanya inzira y'ubwikorezi bw'ingenzi n'ubucuruzi bwo mu nyanja. Umusesenguzi mu by'ingufu Bwana Mude Shokri yabwiye CNN uyu munsi ko ikibazo cyabaho icyarimwe muri Bab al-Mandeb no muri Hormuz cyagira ingaruka zikomeye cyane kurusha ukuntu byaba bimeze ari igice kimwe gifunze. Asobanura ko byagira ingaruka ku bucuruzi bwo mu nyanja itukura ndetse no ku ngufu ziva mu kigobe cya Perse, bikazamura ibiciro bya peteroli, bikongera amafaranga yo gutwara ibicuruzwa ndetse bigatera n'izamuka rusange ry'ibiciro ku rwego rw'isi. Mu myaka yashize abahuti bagaragaje ubushobozi bwinshi bwo guhungabanya urujya n'uruza rw'amato hafi ya Bab al-Mandeb binyuze mu kugaba ibitero ku mato, kuyafata cyangwa se kuyafungira mu mazi. Ariko Shokri avuga yuko kugeza ubu gufunga iyo nzira nk'uko byakozwe muri Hormuz byo byasa n'ibigoye kurushaho. Ati Bab al-Mandeb ntabwo igenzurwa n'Uburusiya cyangwa se Iran mu buryo butaziguye, kandi gufunga iyo nzira burundu byatuma habaho igisubizo gikomeye cyane cya gisirikare kirimo n'amato y'ibihugu byinshi. Yongeraho yuko icyashoboka atari uko iyo nzira yafungwa burundu ku buryo bwa tekinike, ahubwo ngo hashobora kubaho ikibazo cy'umutekano kirambye gituma ubwikorezi bwo mu nyanja buhinduka ubuhenze kurushaho, bigatera impungenge ku masosiyete atwara ibicuruzwa. Ku rundi ruhande, Shokri avuga yuko mu gihe Perezida wa Amerika Trump yakora ibitero ku bikorwa remezo bya Iran birimo n'inganda zitunganya peteroli, amashanyarazi n'ibikorwa by'ingufu, Tehran yarakara cyane ikagura intambara ikageza no ku bindi bihugu by'Abarabu. Ibyo rero byaba birimo nko kugaba ibitero ku bice biteye impungenge bigamije gutera ihungabana ry'ubukungu bw'isi no gusiga ibihugu bituranye bya Iran bishinjwa yuko bidashoboye gukomeza kuba umuntu wizewe ku bashoramari ndetse n'abacuruzi mpuzamahanga cyane cyane mu bijyanye n'ingufu.
Aha rero niho hagomba gusobanurwa neza. Umunyamuryango wa komisiyo y'umutekano w'igihugu mu nteko ishinga amategeko ya Iran yavuze yuko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaba ibitero ku bikorwa remezo bya peteroli bya Iran, Tehran ishobora kwihorera bikomeye ikangiza ibikomoka kuri peteroli byo mu kigobe cya Perisi n'iby'Abarabu, cyane cyane amariba ya peteroli. Ibi ngibi byaba bisobanuye intambwe ikomeye cyane yo kwagura intambara, kubera ko atari ukongera kugaba ibitero ku nganda cyangwa imiyoboro gusa, ahubwo ni no kwibasira ahacukurwa peteroli ubwaho, ikintu cyagira ingaruka zikomeye ku musaruro w'ingufu z'isi yose. Ariko icy'ingenzi nuko ngo niyo byaba amagambo gusa, Iran isa n'ikangata ubwabyo ngo byerekana yuko mu gihe amakimbirane yazamuka, ingaruka zayo zishobora kurenga kure cyane imbibi za Iran, hanyuma bigatangira kugera ku masoko mpuzamahanga kandi bikagera mu bihugu bituranye byose bya Iran n'ibyo mu kigobe. Turabashimiye, mugire ibihe byiza. Ibiganiro byacu birakomeza, naho ubutaha. Imboni TV, imboni ya rubanda.